Za razliku od Nedima, ja vas dovodim u ulicu Čizmedžiluk. Ovdje će vas sigurno zadržati dobro poznati miris bosanskog specijaliteta, baklavi. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da se u ovoj ulici pravi baklava koja se potpuno razlikuje od ostalih. Sada ćemo vidjeti o čemu je riječ. Bujrum. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Vehid. Jeste, izvolite. Mi smo čuli da se ovdje prave najbolje džandar baklave, je li tako? Ja mislim da se ovdje jedino pravi džandar baklave. Pa eto. Kakve su to baklave? Pa možemo reći da su to sad naše bosanske baklave, jer na drugom mjestu ih nigdje nema. Mi smo jedini koji ih prodajemo. U Sarajevu je ostalo nekoliko porodica, da još uvijek neko u toj porodici zna tako nešto da napravi, ali to se može reći da se to radi možda 4-5 porodica. Mi smo jedini koji prodajemo tu baklavu. Nažalost, mi se prepoznajemo po tome što smo jedini, da kažem, autentični i isključivo pravimo bosansku baklavu. I kakva je ta džandar baklava? Šta nju razlikuje od ostalih? Za džandar baklavu se kaže da je to baklava nad baklavama. Da je to, znači, vrh poslastičarstva, ako možemo baklave staviti u slastice. A naravno da možemo. Odvaja je to način pripreme. Znači, za džandar baklavu je potrebno da je pravimo minimalno 3 dana. Znači, prvi dan se razvija jufka, ručno razvijamo jufku, naboramo ih na oklage, ostavimo 1 dan da se suši, sutradan režemo na komade, ostavljamo još 1 dan da se suši i tek 3. dan možemo da završimo proizvod. Znači, ovo je nešto što se ne može napraviti ad hoc pa završiti, nego potrebno je jako puno vremena. Sve za ono što radimo duže vremena moramo imati ljubav prema tome. Sve što pravimo iz ljubavi uvijek ima ljepši ukus. Vi ste dakle tu porodičnu tradiciju pretvorili u porodični biznis. Pa da i mogu reći i ljubav. Jer iskreno nije bio to moj fah kad sam počeo sa tim, nego bilo je nešto drugo. Međutim, tako sudbina nekako okrene čovjeka u nekom drugom smjeru i mi smo se, da kažem, specijalizovali da pravimo isključivo. Stvari ja konkretno mogu reći za sebe. Ja mogu reći da je zaista i specifičnog izgleda, a s obzirom da sam je probala i specifičnog je ukusa. Odakle uopšte potiče džandar baklava? Vjerujte, ja kad sam se priključio mami, mama je, da kažem, tvorac i početak ovoga, neko ko je temelje dao ovome svemu. Ja sam pravio detaljno istraživanje. I tražio sam misleći da ova džandar baklava postoji još na nekim drugim mjestima. I vjerujte da sam napravio jedno jako opsežno istraživanje, posjećujući druge ljude koji se bave ovim na drugim čak i kontinentima, pa i pisajući im pisma, kontaktirajući. Međutim, niko nije našao nešto što je slično ovome. Znači, nigdje nisam nigdje to našao, što bi moglo da kažemo da je to odatle došlo. Ovo je vjerovatno izumrlo negdje drugo ili čak i ovdje možemo reći da je blizu, da kažem, izumiranja. Iako se mi stvarno trudimo da sačuvamo, vjerovatno način pripreme. Brzo vrijeme, jako puno malo vremena ljudi imaju za bilo šta, naročito za kuhanje. Takve stvari su vjerovatno ovakav proizvod potisnuli i isturili neke druge. Svakako to, koliko se vi trudite, govori činjenica da mnogi ambasadori, zvaničnici zadrže se upravo ovdje u Sarajevu kod vas kako bi probali. Čak i princ Charles trebalo bi da dođe da proba našu. Princ Charles je trebao da dođe i to je bilo tačno uoči onog perioda kada je krenula epidemiološka situacija. Jeste. I to je nešto što nije, da kažem, samo je prolongirano. Tako i dogovoreno. Prva situacija koja bude da se može posjetiti grad Sarajevo, najavio je dolazak i najavio je da će posebno da obrati pažnju na baklavu i da proba tu džandar baklavu. Hvala vam na razgovor. Ja ću sada da uzmem baklavu i mi vas napuštamo. Svakako. Hvala. Dragi naši, neka vaš svaki obilazak Sarajeva započne slatko, jer džandar baklava je zaista baklava nad baklavama. Dok se ti tako lijepo sladiš,
Evo ti jedan prigodan poklon. Majica Sarajevo. Jeste, Hvala ti, zaista si divan. nema na čemu. Sad je red da ja pojedem jednu baklavu, a dragi naši, vi nas gledajte i sutra u Sarajevo Guide-u. Donosimo i dalje neka Mnogo nova zanimljivih. zanimljiva mjesta.